reka tukwifuriza ibihe byiza wewe ukomeze gutega amatwi ibiganiro byacu bitandukanye. Reka aka kanya tukubwire ko itsinda ry'umutwe witwara gisirikare rwanira mu mashyamba ya Kongo AFC ndetse na M23 bamaze gusohora itangazo rivuga ko ritifuza na gato ritifuza ko umutwe witwara gisirikare cyangwa se ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC aho zigomba kuva mu gace ka Bukavu mu buryo bwo guhotera abaturage ndetse no kubambura ibyabo. Iri tangazo kandi M23 yari sohoye ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Umuyobozi rero wa M23 biciye mu mvugizi wayo yasohoye iri tangazo, arisohora rwose riri mu rurimi rw'igifaransa, arishaka ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakunze kurisohora mu rurimi rw'icyongereza kujyo n'abakora communication babe babyumva. Bakunze no kwicisha mu rurimi rwabo mu mvugo z'ikiringara ndetse n'igiswahili kivangavanze. Ariko aka kanya kanone iri tangazo ryasohotse hanze rigaragaza uburyo ki M23 yatanze gasopo ko itifuza ko ibi bikomeza kuba byaba. Ibyo kandi uko babisohora hanze ntago bifuza ko umutwe wa M23 ati ni mutinda turaza kandi turahafatanaho. Batanze rero gasopo kugira ngo izi ngabo za FARDC ndetse n'indi mitwe itwara gisirikare nka za Wazalendo FDLR kuba batanze gasopo kuba bavuye hariya mu mujyi wa Bukavu. N'ubundi rero M23 iri mu birometero bike cyane bigera kuri 70 muri uyu mujyi hariya uvuye i Bukavu. Ni ngombwa rero kuba gasopo nibitinda uyu mutwe. Kama mtu anajua kama anaweka FARDC kipango yake, kama mtu anajua kama anaweka mzalendo kwa kipango yake, amwambie ajirani. Nikusema probabilite kumzalendo sababu ni civil, yeye kuko probabilite mbili. Ya kwanza atatuambia kama anapenda jeshi, okay, twende tumuweke kusante ya formation sababu wengine wako tayari umangabu wako na sibile formation ya recyclage. Dogo ni kusema kusukula vichwa sababu hawakuweza kuitika kukomprendre kama wapasha kuchunga raia na mali yake. Ni kusema FDLR akakamatiwa, okay, tayari aende kwa Rwanda. Ni ile peke yake. Lakini akakamatiwa kama hakujileta, sheria itafanya kazi yake. Wakati wamepatia wazalendo silaha wakiwa piganisha M23, raia wote wamepiga mikono na pale juu kulikuwa shida. Wakati unapigia ukumbafu mikono unaaprovile, konsekasi zinakuwa za mbaya. Ndio hizo sasa. Sababu haiwezekane upatie mtu mwenye hakupata formation, mtu mwenye hakufuata mafunzo ya kuchunga silaha, unampa silaha, ile silaha bali mchunge itakonstitute danger, itakonstitute hatari kwa raia na ndio shida yetu kunayo. Sasa unaona vile yote ilikuwa na hala silaha. Kwanza hao peke hawakuwa naweza kukontrole. Sasa ile usalama itakuwa processes. Donc ni kusema tuko nenda polepole. Kiwanja nako imekuwa hivi, nimeongoza kiwanja nako imekuwa hivyo hivyo. Lakini leo hii kiwanja ukauliza, unahakikisha ya kwamba unaweza fanya 3 mois, 2 mois, 6 mois hauyasikia kudebali, na hapa itawezekana sababu tutaweka nguvu. Mwenye hapendi kukubali sababu leta c'est le viata. Kusema ipo na nguvu ipo, itawezekana. Tumezungumza hivi kuhusu wakimbizi. Tumewaambia warudi kwao. Wakati tulikuwa napigana kugomboa mji wa Kiwanja pale kukaya Nyongera, wengi wanajua kulikuwa na wale wakimbizi wa kutokea muunani mu collectivité ya collectivité ya Jomba, groupement ya Jomba excusez. Ni kusema wakati walirudi makwao hakukuwa shida. Na wale ni kusema tutaendelea, kitu ya kwanza ni sensibilisation, warudi makwao sababu ndio kuko nyumba, ndio kuko shamba yenye tawalisha na kusomesha watoto wao. Kitu ya pili, wale wagonjwa tutaongea na wakubwa, tuone kama tutatia dawa kwa hospital waweze kutunziwa, na tuone kama tutaweka ile toilette WC asibispendi mtoka kuongezea hapa isaidie wale wakimbizi. Lakini ya muhimu mkimbizi arudi, aende lima, aende fanya kazi, maisha iendelee. Kuhusu masomo ni kusema kisha vita maisha inapaswa rudia. Tumefanya vile fasi yote Kiwanja na hapa maisha inapaswa rudia. Kusema saa hii nataka toka nizunguruke fasi yote kwenye kuko shule, tuone kama tuonani na ba chef de division, ba directeur, ba prefet, maisha irudie watoto warudi shule.
sababu kiwanja maisha ile on passe plus de la guerre, na hapa itafika. Ni kusema tutawazungumzia ya kwamba mwenye iko na ndugu yake mwenye alikimbia arudie. FARDC haitarudia tena hapo, c'est fini, haitarudia. Sisi kuna nguvu. Ni kusema kama wametoka hapa vile na zile nguvu tunazo sisi, Mungu, sisi tunatumika na Mungu, ni Mungu ndiye anatuwezesha. Na hiyo pili ya mabenki tutazunguza na wakubwa, tuone kama tufanye mkutano na watu wa mabenki, tuone kama ile activite nayo itarudia namna gani. Kusema tutakuwa narudisha activite etape par etape, tuone kama maisha sekta yote ya maisha yote inaweza reprendre activite, na vile yetu ya Goma irudishe sura yake ya zamani. Ndenge bayekojwa biso tozokende na centre na bango na Rumangabo, ndenge tokangi babiloko na biso, ndenge tozokende deja babisoda bakangi babiloko, kangi babiloko na bango, ndenge tozokende tokangi babiloko deja oyo tokaka basoda, ndenge bakangi deja babiloko yango oyo, ndenge tokangi babiloko partager vidéo partout. Pas mal. Gena du soutien. Oui, nous exact. Alors, je nous solo la négociation, mais oui. C'est un gouvernement bango va ok. Ce qu'on doit ça là. Non, ça là, le quoi ça là. Oui. Oh, bah va exceptionner tout ça. On va exécuter là. Ouais, exécuter. Le quoi ça là. Donc on m'a dit sur yo c'est. Yo ko ça là. Tu peux pas comme ce soit quotidien. Basi la biso na bana ba mwana la famille na biso ba mwana ba partage c'est la vie de ça atana na kwa la mwendele kezo ke le Rumangabo ba lo ke Rumangabo na ba